الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oreno kia bantu gatano si iku Allah subhanahu wa ta'ala kirku pito lapis alangit aguso pito lapis alupa naguso kaya salawati tano si iku nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga bagsami mapiarkan wa kapipita. Yang kaya programa tano pipunan tano insyaallah na ayad na imbetu tano saya na giyang ko tua usaya na ko mga parangay amapia. Usayan ko mga parangay amapia. Ayaan ta petano saya na antano milayam si iku mga ginawa tano agyang kutua mga dadabiata ng mga ulawla amapia. Isad na kailangan si iku mu'min dinyan di kapanamaran amabaluy agyang kutua parangay niyan amapia. Insyaallah na ayad na pagusaran tano kitab Nagyang kutua Ithaful Kiram Bisharhi Kitabil Jami'i Fil Akhlaqi Wal Adab Min Bulughil Maram. Yang kaya kitab nas ini miyakwa sa gyang kutu Kitab Bulughul Maram. Sa aya din na dipagusayin o di na aya pagusayin sa gyang kaya kitab na gyang kutua mga parangay amapia. Gyang kutua mga parangay amapia. Mga pagariya si iku agama Islam, giyang kaiya parangay amapia na madakala giyang kutu akialuin yan sa hadith, giyang kutu akapakalalabin yan. Giyang kutu akapakalalabin yan. Si iku datano panakapuni sa giyang kaiya paganay kusay tano na aluin tano daan na giyang kutua mga haditha mi aluiru na giyang kutua kala ibalas o di na kala iguna agyang kutu kabalu yautaw amapias kanian parangay paganayro na giyang kutua katuro nabitan wa Muhammad akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ayat tigu Nabi, ayamana niya na ayat tigu Nabi kumpleto iparatiyas iku mga mu'min. Nagyang kuto mapiyakiran iparangay. Masya Allah. Haya bisa sabab pada pagkakumpleto sa gyang kuto kababaluitan wa mga mu'min. Kababaluitan wa malai paratiyas iku Allah nagyang kuto mabaluy tanu mambu mapiyay parangay, mapiyay dadabiatan. Panganin ko si iku Allah, batanud na imilayam sa ginawatan wag yang kaikapya iadat, kaan makomplito wag yang kutua parangay tanu. Pada kaluy tanu wa hadith na gyang kutua katru unabitan wa Muhammad at nama syai'un athqala fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqi hasanin. Dapat natigu nabitan wa Muhammad pekalawan ama itimbangan sa alungan amauri amal mu'min. Aban yan kalawan yagyang kutu akapi parangay. Masya Allah. Tano dan tano di tano pakalilipatan mga pagariyami si iku agama Islam. Kung maagyang kutua masa at timbang nagyang kutua amal tanwa mapia agugyang kutua amal tanwa marata. Ugaid na upunso tao na mapia parangay napakapanapanadag yung kutua timbangan yan amapia.
Ikatulu haditha kealui tanu nagyang kutu katuru Nabi tanu Muhammad innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im. Mata natigi nagyang kutu mu'min na misabab sa gyang kutu kapian yan iadat, kapian yan iparangay, na prautniya nagyang kutua pangkata nagyang kutua barapuasa agu gyang kutua mga tao mapasang ikapanambayang si iku mga kagagawi. Mga padaukit mga pagariya, prautntan wagyang kutua balas ap kekuwa udi na pangkata nagyang kutua mga tao mapasang ikapamuasa agu mapasang ikapanambayang si iku mga kagagawi. Na isaw na kita giyang kai pakapiantan wagyang kuto parangay tanu. Pakapiantan wagyang kuto adat tanu. Si iku mga tao malilibeta si tanu. Sisan su mga lukas tanu. Sisan su mga pagari tanu. Sisan su mga karuma tanu, mga wata tanu. Su mga seringan tanu. O di na su mga tao malilibeta si tanu na kailangan din na mapiagyang kuto parangay o di na adat tanu si ikiran. Aya mulimpusan mapterutan wa hadith sagyang kaiya parangay mapia nagyang kuto katuru Nabi tanu Muhammad wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tigu Nabi tanu Muhammad si ku Muadz bin Jabal radhiyallahu an pituru yana sagyang kuto sahabinian. At tiganhay Muad na perangay ka sa mga tao sa paparangay amapia. Dadabiatan amapia. Nasuguan na ya si eraktan mga pagarya. Agiyang kuto di tano di kambila nga tao. Mapi agiyang kuto parangay di tano di manggalabag sa iku mga tao. Pangintano sa iku Allah. Batanod na ya milayam sa mga ginawatan. Marganay mga pagarya. Basukar ganyan na titudin ko margang ka may ito'y tubo na kiyara rangitan ta, may ito'y tubo na miyaka pesungot ta, margang na suot na giyang kaya ginawa. So giyang isa, adita no di kapaganada sa giyang kaya mga parangay amapia si iku agamatan wa agama Islam, panganintan no si iku Allah, malbuda giyang kutuwa kasuatan ron. Paganaya mialoy sa giyang kaya kitab, agyang kuto tigyan na bayan hakul muslimi alal muslim. Agyang kuto usayan sa agyang kuto kabnar o muslim si iku pagarin yan a muslim. Ay pagampagan na inilakayan sa agyang kaya kitab na pagaloy niya na agyang kuto antunay kabnar o muslim si iku pagarin yan a muslim. Mga pagariya, sagyang kaya masa tanong na lagid ubas sa mga Muslim na pagabusa dunyan sa pagarinya na Muslim. Sagyang kaya masa tanong na sa Muslim na mape adat si iku sala ka ugaid na si iku padiya na Muslim na ayad na kadakalan na giyang kuto din niya na pakararapangan na giyang kuto pagarinya. Na kailangan maswatano subuswagama agama Islam na biyaluin niyan aso mga Muslim na adna kabenarian sa giyang kuto padiya na Muslim. Nagipagandad tano mga pagarya. Gipagandad tano na upama ku adna mga adat akalalayaman tano amyaso pakyan nagyang kaya hadith na ibaga katano to na aya ko antano nagyang kaya pagaluin tano hadith. Yang kaya hadith na bati antano atigan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu Muslim. Yang kaya hadith mga pagariya amiyabati tanu
Na pia karayagian sa nagyang kuto kabenar o Muslim si iku pagarinyan a Muslim. Sayad namita dun mga pagarian na bihukmil Islam, suwagamatan wa agama Islam. Suwagamatan wa agama Islam. Sebab saswallahu subhanahu wa ta'ala na ayakaturuyan sa Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim innamal mu'minuna ikhwa. Mataan at tigwallah ka sumangatawa miyaratiya si irakan o di na sumangatawa adna paratianian na magariyarisiran. Magariyarisiran. Naman ito mga pagariya. Giyan ko ito Muslim matatago sa mamlaka api andid na darpa na magaryaryo to. O di na pagaring ka. Basta malagi di kanu sa agama. Matatagur kan wadua giyan ko ito ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pamana paglingkan wadua sesaksi sa Tuhan inuntas wallah agus Muhammad na suguyan ay agama niyo na su Islam na pagaring kau to pagarya. Na kailangan nami tunay kaun manggelbag kau nagyang kaya pagaluin tanu anem aka benar o Muslim si iku pagarin yan a Muslim. Mga pagarian nagyang kuto aka pagari si iku agama Islam na lagid nagyang kuto aka paman na pagaring ka sa rugu, pagaring ka ko ina aka aguswama aka na malagid nagyang kuto kapapagaring ka sa gyang kuto pagaring ka a Muslim. So mga ulama natigyan na bal a'zam ukhuwatul islami a'zamu min ukhuwatin nasab. Paman nagyang kuto pagaring ka sa iku paman na pagaring ka si ikina kagusyam aka na mas mala agyang kuto o di na mala irarad o di na mala ikipantag agyang kuto pagaring ka si iku agama Islam. Yang kuto ba aluin tanu agyang kuto inaluy unabitan wa Muhammad kabnar o Muslim sa agyang kuto pagarin niya na Muslim na paganayron na tigiyan na igira minituuna ka kauto igira gi paganayron mga pagarya ipalayam tanu si iku mga ginawa tanu. Ayad na kadakalan sa giyang kaiya masa. Kaya layaman tanu na masusupakatan wa giyang kaiya hadithu Nabi tanu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tiga na igira minimbela ka aka. O di na minituna aka giyang kuto Muslim. Pagaring ka Muslim. Fasallim alay. Na sulam nakas kaniyang kun. Masya Allah. Na pira-pira rin mga pagaritan wa mga Muslim kebalakatan siran sa giyang kaya mga lalan di tanu siran di mituna sa giyang kuto mga darpa ap ketimuan sa irakatano si isa masjid si isa padien udi na anto na sana darpa ugaid na di tanu kesalam sa mga pagaritan wa mga Muslim. Ay ako na ukitian nagyang kuto katuruang kaun sa assalamu alaikum. Qawtu assalamu alaikum. Yaga iya hadith o di nagyang kaya kapugo sayo no mga ulama tano na ipengenduun niya rakatan wagyang koto kata tano raw agama tano agama Islam sagyang kaya di tano di o di nakapsula matano si iku mga pagaritan wa mga Muslim. Paganero na tigyan na igira amini tuna kagyang kuto pagaring ka Muslim naptirun kau nagyang kuto assalamu alaikum. Ugaid na upama ko lawanan niya nuto udi na lawanin ka aska assalam sagyang kuto ayat tirun ka nagyang kuto assalamu alaikum warahmatullah fa ahsan namastum utu atigyan. Upama man o ilawan na kaun udi na iuman na kaun nagyang kuto wa barakatuhu aya Islam kau nagyang kuta kompleto assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagyuto atiku mga ulama imya kapia-pia kau to talo to mga pagarya paganay nagyang kuta assalamu alaikum udina ipaguman kau nagyang kuta assalamu alaikum warahmatullahi warahmatullah na ikatlo nagyang kuto uman kau nagyang kuta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na sembaga naman buhagyang kutwa pagarin niya na Muslim sa lagid nagyang kutwa ini salam yanon. Upama ko inumanan yan na pagumanan na kamang buhagyang kutwa as sembagkaon. Upama ko siniyang butiyaman sa gyang kutwa assalamu alaikum. Nang pinggiraw ka mambuha wa alaikumussalam.
Upama ko inuman yan o nagyang kutuwa wa barakatuhu na ipaguman na kau mambu agyang kutuwa wa barakatuh. Sa din sa tiyaman no nagyang kutu pagaring ka Muslim nagyuto mambu isembeg kaun. Aya dalil tanu sa nagyang kutuwa katero o Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayaman nagyang kaya katero nabi ta katero wallah sa Quran sa suratu An-Nisa ayat ay ka-80 agunem atig wallah igira asyala makanu sa salam o di na isa asalam kau tu igira asyala makanu yang kaya ayat na para ini si ko mga tao sa gyang ko to pamanaditan o di ka sa salama why atig wallah igira asyala makanu sa isa asalam guminaw assalamu alaikum fahayyu bi ahsana minha na sembeg kanu sa miyakapi api adigiyang kuto pamana pelawanan ka aw rudduha anta ka pagkakaswin na kau nagyang kuto salam kau to ay man niya na pelawanan ka penuto sa kapia udi na bangon pagkakaswi agyang kuto kaya salaman yan si erka ay lagi dito na upama ko gumiraw assalamu alaikum na sembeg na ka mambu sa aya kang giraw ka na pelawanan ka tuga wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anta ka gitu bi pagkakaswin na kaon aw rudduha tigu Allah. Paman na aya ko na pagkakaswin na kaon nagyang kuta wa alaikumussalam. Anto na kukumanai mga pagarya. Kau tu anto na kukumanai. Paman na balasan mo Allah sa mga ulama tanu kap ketukawan tanu agyang kutu at itu ako kumanyan. Tiga na wal bida'atu bis salami sunnatun muakkada. Gyang ko to atawa miyanguna sumalam o di nagyang ko to kapaguna sumalam o tao si ikupagarin niya na Muslim na aya ko na kukumanuto na sunnatun muakkada. Sunna muakkada. Ugay. Waraddu salami wajibun ugay nagyang ko to kasembagaw no pagarin niya na Muslim asialam. Gyang ko to paman na kapagkasuyan niya no kusalam na wajib buto. Kau tu gitu itenu dan tanu abes ta asalaman ka. Anna managka pagaring ka Muslim agumiraw ka assalamu alaikum na wajib ka. Agyang ko to kapakakasuyang kaung ko salam apagiraw ka wa alaikumussalam. Oy ay na dalil tanu nagyang ko to miyaw na miyalu itanu ayat sa gyang ko to suratu An-Nisa. Mga pagariya isa pa na kailangan na katukawan tano na giyang kaiya salam na pamanian na apiapan supagaring ka Muslim na adna maadan rakanwa simukata o di na di ka nupsurut o di na adna maadan na di mapia sa giyang kutu alatiyo na nakailangan din mga pagari agyang kuto kasalamatan o sa agyang kuto pagaritan ng Muslim. Saya mga pagarian na paman na igiraad na maadin raka agyang kuto pagaring ka Muslim simukata na agyang kuto adingkas kanya din keperesmilay. Sabab sa agyang kuto kiber mga pagariya. Mapapadalam sa agyang kuto mga pusutan o agyang kuto kiber. Hinuto. Anto na sabab aso kapagusayo ng mga ulama sa agyang kaya kipengorong ko salam. Oy. Amin na mapenutul tanu agyang ko tabetad mga sahaba radhiyallahu anhum. Apiapan adna matatago sa agyang ko to pagaletan nira na agyang ko to pagarina na muslima simukat na paka paman na dinang pandimi panguraw agyang ko to salam. Nasira na kay mga pagariya isuan tanu. Sira ni langagan tanu sa giyang kaya ka pagagama. Pamana wasiyataya si ikulang-ulang na Muslim kesampayan sa giyang kaya bitiara. Mga pagariya kanababu aya kasulamang kasi ko pagaring ka Muslim na upama ko kanabaad na maadan rakano muskila. Api mapapadala rakano matatago sa giyang kutalati wa sahna di ka perwa anta akasimukat paman na society ni kaya sabapan sa agyang kuto kaya tagu agyang kuto simukot sa agyang kuto sirkan wang bela way ka society naman
ayad na kabayayan nagyang kuto maumparik sa mga Muslim. Maawat agyang kuto puso mga Muslim si iku pagarin yan na Muslim. Mga pagarian na kailangan din agyang kuto kapsalamatan si iku pagaritan wa Muslim. Apiapan adna paman na ayad na matatagur ka agyang kuto pagaring ka Muslim na katiya ini tulak kanian naman uto. Paman na masadnay akatulak ka mga pagarya, ini tulak kau pagaring ka Muslim. Paman na madidip na giyang kutuwa, giyabu paman na kapkerarang iting kaun. Udi na ad na din yung pagayunan. Uwi na amay ka giyang kaipan na katulak ka, na isusugun waga matan, waga ma-Islam, giyang kutuwa, kasalaman kasi ikaw pagaring ka Muslim. Uway. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Giyang kutuwa dua di perwa. Paman na di surut. Na giyang kutuwa sadin sa munakiran manguraw sa salam. Sadin sa giyang kutuwa aya paganaya sumalam si iku pagarin yan na Muslim. Nagyuto kun imapya. Pamanas kanyan imapya sa giyang kutuwa du. Masya Allah. Babuaya kepikir mga pagariakan ang mga Muslim. Babuaya kepikir mga tunganay. Aya mapiliran ari nagyang kutuwa balas. Ipariri para du Allah subhanahu wa ta'ala. Agu kaya suksian amata anas kanas kay mapia. Sagyang kutuwa kay miu na manguraw sagyang kutuwa salam. Mga pagariya, miyalalain niya bulong sagyang kuto paman na di tanu di kapagintaw. Uy. Tigun Nabi tanwa Muhammad yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Paman na di makam belaka tigun Nabi tanwa Muhammad agyang kutua du kataw a Muslim. Na tumalikud agyang kutua isa, na tumalikud mambu agyang kutua isa tigun Nabi tanwa Muhammad na sadin sa paman na ayama piyas agyang kutua dua na sadin sa manguna sumalam. Mga pagariya na nagiya ki itindagan tanu. Giya ki ilayam tanu sa ginawa tanu. Agyang kutua mabaloy tanu mga tawa malaika sabar o di na mga sasabar paman na sa katanoy paguna sumalam si iku mga pagaritanu ang mga Muslim. Lagi diyan mamuna igira maadan rakan agu gyang kutua pagaring ka gyang kutua dinyo kap sinabutaan. Di ka numaka pagayon. Uway. Na sulam nakaskaniyang kung kagiyutoy kap keda agyang kuto paman na agyang kuto hikd agyang kuto ba paman na mapapadalam si ikutaw hikd paman na agyang kuto agyang kuto inggit sa agyang kuto pagaring ka Muslim. Uway. Na aya kun mapumula sa giyang kuto kasiig kasiig kauto al hikd na kasiig ba kedag giyang kuto siig ka sa giyang kuto pagaring ka Muslim. Na aya kun na mapumula sa giyang kuto puso ira na du na giyang kuto mawadda agyang kuto paman na kebebayan isa agyang kuto pagarin na Muslim. Nagyang kuto man nakaptili ko diu taw sa giyang kuto pagarin na Muslim. Na ayaw to kiuman sa giyang kuto kapakapupan tagira na duwa na giyang kuto at tahajur at tabagud rarangit mga pagarian na kagud. O di na giyang kuto ba kapelagu yutaw sa giyang kuto pagarin na Muslim. Na giyang kuto ba susalam mga pagaria na inumala asuguan saya wagamatan wagama Islam kagigiyang kuto ba adan na mapapadala maruwa mala umpia. Adan na mapapadala maroo mala umpia. Yang kutuba sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga na afsus salam bainakum panguraw ni salam sa giyang kutuan dulun-dulo na ni udi na latlatiyo yaqulu assalamu alaikum giyang kutuba upaman yan nakapagusaytan wa sadin sa kasalamar ka pagaring ka Muslim na gyuto mambu iayamanan yan na mapakakaswing kaun. Mapakakaswing kaun. So mga sahaba radhiyallahu anhum na igira inimbala kaira nagyang kuto ay sakiran. Sallama alayhi na salam niya nagyang kuto pagarin yan sahaba. Fa idha iftaraka aw halat bainahuma shajara
igira paman na miyakam belagag yang kutua dua sahabi udi na adna mi adeng kira na simukat na orian agi yang kutop man nakapakaptu na iran na pselam nagi yang kutua isa agi yang kutua pagarinian nama nagi yang kutu kapi agi yang kutu masairan paman na apiad nutu miyaka mi adeng kira nagi yang kutua adikap surut mga sahabaw tu upama asira na ipama na pelagi tanu sa giyang kaiya ka pagagama. Giyang kaiya masa tanu na paman na margna Na inutan waya paman na inutan waya di pamagusaya ka antanu kato kawi agiyang kuto sabab paman na kaya pakapi agiyang kuto masairan. Agiyang kuto dua na igira miyakang buno, miyakang belag na miyakang buno paman na mimbelag siran, paman na ginawa iyo to na miyakang belag siran sabab sa agiyang kuto ad nadiran surutaan way na makatuna siran pamana selam na agiyang kuto ay sa agiyang kuto pagarinian. Masya Allah. Miyaka piyapene. Ubabu sa agiyang kaiya masa na pked na agiyang kaiya lagi daya. Ubabu sa agiyang kaiya masa na maad na agiyang kaiya lagi daya abetad. Sabab buto sa agiyang kuto panagunta manira ng mga pagariya sa agiyang kuto akipang urang ko salam. Paparati aniran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapipikiriran nagyang kutwa kala ikipantag agyang kutwa kipanguraw no kusalam. Kala iyan ibalas kapaman na kala umpia paman na mapumulan yan sa agyang kutwa mga tao. Masya Allah mga pagariya. Pangnintan si ko Allah agyang kutwa kasasla o mga sahaba sa agyang kutwa kipanguraw kusalam nagyutumambu imabaloy kasaslaatan ron. Kasaslaatan ron. Ikadua ka benar o Muslim sa giyang kutua pagarinian a Muslim na tigyan na idha da'aka fa'ajibhu paman na igira inimbay takaw pagaring ka a Muslim. Igira piyakatukaw kaniyan na kailangan na masumbag ka agiyang kutu pagaring ka a Muslim. Lagi dupama na ininbay ta kaniyan sa agiyang kutua mga walima, agiyang kutua ka timu-timu, lagi dagyang kutua kanduri na kailangan din na makasungkaw. Anta kapya ka tukaw kaniyan sa agiyang kutua darpa na ayaman buas syarat na daun agiyang kutua mahzur, daabaw nakapakasupak si ku agamatan o agama Islam. Si imam bu sa agiyang kutua pangimbay ta mga pagariya, yang kuto ay manan yan na pumakatukaw na ipagawatan wakigiyang ka iya mga rarata kulaw la sa giyang kuto darpa lagi dia nagyang kuto kapumakinig sa giyang kuto mga music o di nagyang kuto ayam anan yan na kapketimu-timu agyang kuto mga bebay mama kanaba pamanian na kanaba mahram ubay agyang kutua datu anta akagyang kutua dikap sepang ubay sa aura lagi diyan mambu nagyang kutua datu kapi agyang kutua datu na adna aura niyan na paman na igira ko na daunuto paman na da mapapadal mo na inisapar waga matano agama Islam na kailangan din na masembag ka agyang kutua pagaring ka Muslim. Adna makaliliro wajib agyang kuto kapakadar pa akaun agyang kuto so paman na igira akawing agyang kuto kaya pakato kawar kaw pagaring ka Muslim. Ininbay ta kaniyan sa agyang kuto kasal kawing na tunay ni wajibah ayaku kumanyan na paliugat mga pagariya igira akakawi-kawing agyang kuto kaya imbaitar kaw pagaring ka Muslim na paliugat obligadur ka din a Muslim agyang kuto kapakadar pa akaon. Wa amma ijabatu da'wati li ghayriha fa mustahabba. Agyang kuto man salakaw roo mga katimu-timu paman nakagimada kalaso katimu-timu adna kanduri adno pama paman na salakaw roo nagyang kuto makapantagun sa agyang kuto kakawi-kawing na aya kukumano to na wajib nagyang kutua salakawron na sunna matagabed no to sunna miya kapiya mga pagari amya pakasasengayatan wagyang kuto pananalo o di na mga invite o mga pagaritan wa Muslim kaya to kawatan wa basta kasal na naayad na kukuman yan nagyang kutua paliugat
Nagyang kuto makapantagon sa gyang kuto akatimu-timu lagi dagyang kuto kanduri na sunna bednuto. Sunna bednuto. Ay katlo tunay ni kabenar o Muslim sa gyang kuto pagarinya na Muslim nagyang kuto wa idza stansahaka fansah lahu. Igira amyang niraka sa advice kauto. Igira amyang niraka sa advice sa gyang kuto pagaring ka Muslim na nakabagan ka mambu sa advice. Ya kapia-pia mga pagariya ubabugi kelayaman si ko mga ginawa tano kepadalam si ko paman na Muslim si ko ginawa Muslim adem sa pagari niya na Muslim pamanganiron sa advice. Why? Mga pagari api anto na kaya tamanan si ko kauyag-uyag ka nakuha ka kay sa advice. Why? Si ko mga kalumbayan nakuha ka kay sa advice. Why? Giya isay ukit yang kaya ka kuha sa advice na giya mala asikreto sa giyang kutuwa saksis. Giyang kutuwa paman na kukuwang ka giyang kuto paman na miyatid na masisingan ni naka. Uway. Kung sa itanwa giyang kaya ukit-ukit giyang kaya ka kuha sa advice mga pagariya. Tigo mga ulama tano igira miyakiya debay sarka agiyang kutuwa pagaring ka Muslim si iko paman na galabakian. Ay lagi diyan na pengaruma, anta kaad na sunguan yan na darpa, anta kaad na pemasaan yan, na kailangan kon. Basta miyakiya debay sarka, lagi daging kutuwa pengaruma, o di na ad na sunguan yan, o di na agiyang kutuwa ad na pemasaan yan, pemasa sa paman na lupa, o di na walay, anta katerak, giyang kuto ay man naniyan na inura ka man narito paman na sumiyong agiyang kuto pagaring ka Muslim kagi katawan niyan paman na giyang kuto agalabak na mas malakaon ikatawan anta akap kebubay ang kaniyan kama apadegas iku mga tao paman na aya iplagi dia na ginawa niyan sa giyang kuto ginawang ka gitu manari. Paman na inur ka pan sumiyong aging uto pagaring ka Muslim mapiki advice kagi ito'y mapipikirian. Kagi may laying niyar ka aging kuto kapia na suun niya naman buto. Igira lagi duto apiki advice so pagaring ka Muslim na sakamambu. Muslim na tigya na kailangan na mi-advice kau na aging kuto pitemanan akatawan ka. Kau tu paman na giyang kutua katawin ka sa giyang kutua say na ayang kadin terua. Uway. Na ubang ka tigyan na pagmaagiyang kutua advice. Udi na ubang ka sa kanyan akala. Kau tu ubang ka sa kanyan akala mga pagariya. Madakal man narimambu paman na sumyong si iku pagari niya na Muslim na piki advice na aya ini advice yan na giyang kutua kakabina sa agiyang kutua pagari niya na Muslim. Anta aka aya kaya debais kau nagiyang kutua kabinasaan sa kaniyan. Paganero na tigo mga ulama na ubang kas kaniyan advice agiyang kutua keekalakas kaniyan. Ikadu nagiyang kutua kabinasaan o nagiyang kutua pagaring ka Muslim. Uway. So nabitan wa Muhammad na aya kateruyan na tigyan ad-dinu an-nasiha wagamatan wagama Islam na kambabagaya sa mapi amusawir advice mga pagariya. Uway. Pagani ko si ko wallah mapadalam rakatano agiyang kaiya kapia kang giginawai kapamagadbaysa way pero mananakambu aso mga pagariyam ya mga Muslim na kumwatano sa adbaysa giyang kuto mga kakatano giyang kuto mga ulama tano uli na giyang kuto mga tawa katawan tano mapiyasiran way mapiyasiran. Giyang kuto ba mga ulama tanong na igira tigyan na mikiya debay sa giyang kuto pagaring ka Muslim na ayad na tiruang kau na giyang kuto fabayin lahu sawab ayad na tiruang kau na giyang kuto pinakamapya giyang kuto pinakamapya na gitu din itiruang ka sa giyang kuto pagaring ka Muslim na uban na tigyan na pagmaangkaon na kenapa tigino tu makasusul di sagyang kuto riba kapamaganta kau tu kenapa tu makasusul sagyang kuto kapamaganta kagi masaw tu mga pagaria pikiya debay sagyang kuto pagaring ka Muslim
Upaman yan nagyang kuto apagaring ka Muslim na miya ka umarka apikya debais kagi miki pedas kanyan o di na miki tumpuk sa agyang kuto agyang kuto tao. Paman na miki tumpukon sa business o di na antunasan anta ka pengarumaan yan, anta ka pelalakaw sira na dua na nakailangan si Erka din sabab sa giyang kuto kiasong yan si Erka kapikiya debais na kailangan din na maturukaw na giyang kuto matatago sa giyang kuto mama mapia o di na giyang kuto pengarumaan yan na mapia o di na giyang kuto marata mapatatago kuto. Kanabuto na bang mapumaganta giyang kuto tao. Kagip terun kagiyang kuto kamapian upama kumapias kanyan upama membuku marata na miya pakainang kakagiyang kuto apagaring ka Muslim. Upama membuku marata na miya pakainang kakagiyang kuto apagaring ka Muslim. Mga pagariya na natatapan narakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kuto parangay amapia. Giyang kuto parangay amapia. Ayaw tu ami aliyo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kuto hadith na namuto. Ugay na yabu kekuatan ron sa giyang kaiya pamanyan na kapipita o di na giyang kaiya oras tano na giyang kuto atelo paganay ron na giyang kuto igira siyala makaupagaring ka Muslim na kesalam kas kanyan mambu mapakakasuin kau na giyang kuto salam giyang kuto igira inin bait kanyan na kesembeg ka agiyang kuto ini tawagyan si Erka ago igira miyaki advice miya mangani sa tuma na ke-advicean ka agiyang kuto pagaring ka malalambo na agiyang kuto talo na insyaallah na si uto kusay paudi na kusay tano to sa agiyang kuto mga pada oras tano uy balasangkan wallah salam na kan sulang ulangwan o mga bangsakan damakan derenon o di na pemamakinag sa agiyang kaya oras sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam na paman na penalamatan na kanskano sa madakala salamat. Salam ko skano peruman. Agigya kaya anto na ini na usayan tano na para ini si ko kapanalan salam sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.